Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. MDC jong ka Soren Kam constituency uba penyat sings im haka arpu lai tarik unai leber arajar arpu wei ule play pat ba ye ka surok bat ye maunong rim ban sedang pentrei no ye ka office trai kam jong ka dorbar snong maulen rei ya ka ba ule penyo leng ba ka excluded area central scheme jong snem arajar khat kendai arajar arpo haka mang tengka ka ba mar arpo lak tengka haba keren kumukong san uba penyat sings im ulaong baka jingwan ra yakini ki scheme kalong ban ai jing mentoi hi yaki pat ba nong song snong haga jo por uliat hu ru bashen kan sadon ka jing te yaka school EMRS ka ba arpu san klor tengka haka snong ding paso ha ka ba ulabut din shadel hi haka jing yakendu bat u Arjun Munda u balong u menteri jong katana tribal affairs ka sarkar India shushu ula pentip ru ba ulamang pisa marshi pholak tengka ban ai jing yarap shaka Saint Agnes School Maulen Ray bat shaka Presbyterian School ka badan ha Maulen Ray Hakabayade bat ko umbam umdi uba penyaj ulaong bakani kesnong Maulen Ray kaladon lepa haka state level sanction committee bat kani ke scheme kalong haka mang tengka ka bakhandai kelor henyo puar lak tengka hakani ke snil sakilang ru dau executive member ka KHADC uba Mitchell Wankar urang ba asnong uba Ornel Pengrop kinong ilam snong kinong ilam ka sengkenthei bat kiwei nilai kung gini isnong ibalong hakatsor karoy ka pa development along ka pa kasasat ulo kata-kata lada umtay sitom ni daurang basno kumbaong i doktor menemo ba kilalek kipor kilalangnya aku por bampadan ka kimpadan ka office nong rong basno office hayi ngatem dai kan bang bo ina product ba ko kasil baka sakit naman ka bay kundo umdan caka te kawai kaba kecing anggo baka cingcap ka masnong ni kadai lemba ka cinyo ini skin ajin po sneo jangka executive committee ka jong masnong ni kadai benyo na jong office rekam namar abang yo ya office rekam apun sok lut ikibre apun sok iki langsung snong like kumoy na masnong menemo tentang yadam yatim kun tentang dong yilak ru agiwan kibrio lapan no nomor ba action da tanda dia pada day kikam ki baham kalan baham yasani dia te nia pai pat syari baduk kali kami kasihan kabaningkong kabangayang halis ng tangah ng dofi ngalalik ay konsensi yung baduk ba nilong ibadon bak bang kay diskonsel ba ni don ibado ba kay isi kabamenta kabangidon namar hakapor ka ba man yetok kunyo election aragar kakindai dai bado babat ya ka babat diptisia hajo por ibat ya ka finance bagi ilaka kita gini artili hibot no di jawa diskonsel ilaka orang buat orang kata membat nama fitur ini mata manki rak manki snong manki ima tang jelek sudah mat kacintai snong ujung padu itu kipor kalau rak yang kipor bona snong kipor menyepet snong kibaya ki makam snong kibai ini jaga para makiru andai demi orang ba samlar ba ini ubalala on pendek itu kita kamu Mene kong i step 3 mo yang ba ngabat yang revenue. Andai dai badu ko ba finance. Hadis sponsori dari ka finance, awan nak finance. Dai uni upadu ba ane itu ifi ngamtuk yung buar ne. Ladang ipat step bro lawan sibo buji office ipat ba sya. Ni ngasdang mi ipat ba nang ina konsumsi badu yang dana. Te kumba hitip kecela mekhalia kadon kumba san hajar tam telikishno te kamlong ka basuk let's say ka government ka badang don mentatang license haching syakri ban penbiang berparfai te kamut kaching yakni jungki we pat kinomi khmat ro ngatrai kan jor bha ban yakni iki scheme ban wanra shela ki jungki constituency
Te Henry nakaling jonga ngabu ika komitmen ngabu ika tagacing penpau ni ka basuki ya. Bangani tre rengka bakasno. Naman ta kini kecing don kam bahakmat ya jungkai ba khantam ko bundi. Bada kumno ngin sa phabu ya ka government kum haka priority list ikani ka scheme kanang banyo no ika sanction. Te kata di kecing angnot kecungi ya ka bakasno molendre shen kar sayo sa ika scheme kanang bakipat ba kin bit pimpian. Bakumno bangin la banwara ika football academy ha constituency kecungi. Kanang bakat target ka thong galong ba shisin Kansan hadu akumut dikna samla kibat tibet kibadan sap kami la kai football nginyo pa iki shepo euro. Kamde ka platform la kamde karansan ka bakin kut tang hapo shno molen re kin kut tang ha constituency so kam morkeneng kin kut tang hapo district east hills ne po state Meghalaya nikwa ban ailat iki baki kin ten ka sap jiki wat shabar jabari dia. Niwanra dan shen yang ni ka school Iklavia Model Residential School. Kaba house niya aja khatndai ngayo bani kendu yo Union Minister Tribal Affairs Arjun Munda hapo Delhi ngongsa subhai rap niya constituency jungi namar ba ni don kam shisha bandan ki school ki ba biang ki ba duna ye ka chingsio nang ba ki long ye long sem ki ba kham duna kayo khakot kinla banbu school yaki bon ba hapo constituency jungi kumba new 4% kidang hap haulan jong jing duna hakayo khakot kata ka per capita income na sila banong ba kiyo tang kumbalay 1,000 shibne kumno kin im subay school na subay light subay yen na subay kumno kin im nga ngam tip show namar ta kadaw ngidan kam ban develop ngidan kam ban wala ikaroy kapal kanang ban la ban kinto ye kan constituency gijuni te habide ba ta school nilayo ay ka sanction kumba 800 crore kaban shna po din paso balaya chekmat bat menshisnge ngadon hapo ying jong Arjun Munda hapo Delhi ni shongkai bangale ban invite yu ba let's say da udan ka por bonwan ban play kini ka school hapo di paso kata ka school ka baki ongka Iklavia Model Residential School pagalang 800 crore kabala iyo chakam ta ko di besok kumba khatsam ika Tekenero di kawin na ka initiative ka ba kung MDC lawan ra nang ta kitu kilong yin ki baduna kayo kakot bomdan niya ka bor bomdan niya kalat ban peli school ki kon ki chuki wada ki don ki kon ki ba nang ki ba start ki ba tibet Henry kala du no kalat nomor lada ki leshi ki private institution ka chingseo ka ba he te kung kita kin ki bangi kwa se banwara ka development kan ni po shnong kubat ka constituency ba ko te subha aila ingin ka bangidangdan ka sarkar menta te abangidang ka sarkar singila ya ka lat se ban thau kumno ban poi chingira shako pai pa dan ki bun ba ki ba ong mo kum ba ong iwe iklong keme mena nasuboram ba du peniat testona pelat no kumbrongi wa pelat pencok ni tang ka parti hei ki ong nam sutu shu bele ta ka parti kan Nga orang benda tai benda ni syapang ka parti mukut syuk. Ni syim ni ki parti ki pahet. Naduk ka Kongres, haduk BJP, haduk ka parti NPP, haduk UDP, PDF, HSPDP. Ki pun pa ki cing terekam ki jungki, ki thong ki bakidon. Dan ki babha dan ki bang biang lesi pai ba kum kita bangin ya tai ni lesi kanamlong. Ba kanamlong ban ya tai ni kata ka parti nomor ba habakut baro lesik ngin nemla shuban ya ba shino banjir tengah lo ong subha shimbe ba pinjit yo bro ma fidan kam yo bro namar lada pinjit akan nongren ba pikwa banjit parti la shai lada dan kam jingrap kum kim nong shushnon kum kashnong pinliwat ya parti na itu bro na ma pinliwat ya ka parti na yo bro te hab baniwat yo tu bro Tetakadaw nga naso manang bu syadir ni ka parti wat ngaro kanong rim terekam kalong ngabu syo pa iba hakmat ndey ta ka parti subha ka parti ka detang ko ka uniform ka uniform te nga sila sya da wa samla che nga nung chiep da ba tang ba phong stay ka sapte nung chiep ay kata nga hape ya ka cinglong chong ka to bro ka denang dena hape ya ka cinglong chong to ka khna mo ka samla ka balong kum no Tambah rim stay tu cubut cuciat naik kata, cukulai naik kata, kamlo. Tapi siapa? Wat pej yang parti ke ba? Lese balong pun kesap tepong ke cuma.
bor lani ngila itu dah kenika traditional medicine commission na po district council ban itu ikini tinong ay dawai kembat kiba let's say ka sarkar ka namla ban ay license ni ki kumki doktor ringi ka district council ni don ya ka bor lingba ka ni commission ban itu ikini kinong ay dawai kembat ya ka ba uble ula ay kasap kerpang berkin sumari ki para bro lingba daki kembat ki bakiyo na kamarian kemudian shibun ba glaser ni ibadan ro eka hospital hang tai ko mor kenai ka Rani Herbal Hospital ko bahe ha ba idon kumba khatsan khan rungut ki para doktor ki jungi ki bayat relang ko hospital tingi ngitang treshitom shushu nakaling district council ngakamau ngi wan shadalhi banwan rakfan naka ministry tribal affairs ban shnai ka kawe ka khasi medicine institution hang thia po umyam kaba ngila pendut kumba nyu kulur tam menta bat la diap kenika hospital kaba ngin ai chin sumar yeki nompang hakini ki chin sumar tenrai diki kembat dekini ki doktor ki bapun hana po rikhase ki jungi kin yo banwan ban katkung ka cing itu nak district council ya kaba kin long ki nong yarap se kata hospital ki ba in circulation nak district council